それではご来賓の方からご祝辞を頂戴したいと思います。まずはじめに、猿城工業高等専門学校校長の小島様よりお願いいたします。猿城高専研захирал Кожиматаны бүхэлдэн хэмээнご紹介いただきました猿城高専学校長の小島です。Кожима гэдэг猿城高専研захирал新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。Шинээр ирсэн орох буюу оюутан та бүхэнд баяр хүргэе. 保護者の皆様、お子様のご入学、誠におめでとうございます。Хүүхдний сургуульд орсон эцэг эхэд бас баяр хүргэе. また、入学式という素晴らしいこの式に参加できて、このようにご挨拶できる機会を与えてくださいましたことを心から御礼申し上げます。Тус сургуулийн сайхан нээлтийн явцад намайг урьдчилсан та бүхэнд маш их баярлалаа. 新入生の皆さん、今日の日を迎えることができたのは、皆さんの努力の結果であることはもちろんなんですけれども、家族の温かい愛情と、これまで皆さんを指導してくださった先生方のおかげです。 Оюутан та бүхэн энэ өдрийг өгтөж байгаа нь мэдээж та бүхний хичээл зүтгэл байхаас гадна танай гэр бүлийн халуун талаа уур амьсгал хайр халамж багш нарын чинь дэмжлэг туслалцаа гэдгийг бүү мартаарай. 感謝の念と、それから支えてくださっている方々の期待に応える責任感を持ってください。 Эдгээр хүмүүс талархны хамтаар итгэлийг дааж хариуцлагатай байгаарай. これから時間をかけて学ぶことは、生きていく上で一人一人の力と心の支えになるものです。 Та бүхний цаг цагаар гарган сурах зүйлсээ та нарын амьдралд хүч нэмэгдэлийн төлөө өгөх зүйл байна. 努力することを惜しまない決意を持つことが大切です。 Зорилготой байж үнэн сэтгэлээр хичээх нь том чухал зүйл юм. 貪欲にさまざまなことを学び、自分の人生だけではなく、このモンゴル社会がもっと豊かになるように社会貢献できる人に成長してください。 Сурах үйлсээ чамдан гагцхүү өөрийн амьдралыг бос Монгол улсаа хөгжүүлэн Монгол улсын нийгэмд хувь нэмрээ оруулах мэргэжилтэн болцоогоорой. 保護者の皆様、お子様のご入学おめでとうございます。 Эцэг эхчүүд нь хүүхэд нь манай цуглаанд ирсэн орсон дахин баяр хүргэе. お子様と同じように希望で心がいっぱいになっているのではないかと想像いたします。 Хүүхдүүдтэйгээ адилхан та бүхэн ч гэсэн догдож байгаа гэж бодож байна. 私は日本の東京にある私立高専で校長をしております。 Би Японы Токиод байдаг сургуулийн захирал. 校長になって8年が過ぎました。 Захирлаар ажиллаад 8 жил болж байна. この間に、この間にたくさんの日本の企業とつながりを持つことができました。 Энэ хугацаанд маш олон албан байгууллага аж ахуйн нэгжтэй харилцаа холбоотойгоо ажиллаж байгаа. 日本の多くの企業の社長たちが日本の若者に何を求めているかというと、誠実さと忍耐強さです。 Японы ихэнх үйлдвэрийн захирлууд залуу оюутнууд засаг төгсөгчдөөс хүсдэг зүйл бол чин сэтгэл бас төсвөр төвчээр юм. 思考力とか技術力は実は会社に入ってからも時間をかけて育成することができますけれども、誠実さと忍耐強さという人間性はこのようにはいきません。 Ажлын зүйлийг сэтгэх чадвар, хийх ур чадварыг хүн ажилд ороод гэсэн сурч болдог. Харин чин сэтгэл төсвөр төвчээрийг олж чаддаг. これはこのモンゴルでも同じことが言えるのではないかと思います。 Энэ ганцхан Японд гэдэг Монголд ч гэсэн адилхан гэж бодож байна. 誠実さと忍耐強さを持つ人は多くの人から信頼されるからです。 Чин сэтгэлтэй төсвөр төвчээртэй хүн маш олон хүний итгэлийг хүлээж байдаг. 新たな出発をする皆様のお子様がこの学校教育の中で人間的な成長をするように心から期待いたします。 Амьдралынхаа шинэхэн хуудсыг эргүүлж буй оюутнууд маань Монгол Косын сургууль суралцах явцдаа зөвхөн болж төлөвшнө гэж үнэ сэтгэлээсээ итгэж байна. 最後になりますけれども、今日この素晴らしい式にお招きくださいました、モンゴル高専の関係者の方々に感謝申し上げます。
Монгол хаалт сургуулийн нийтийн яслаад урьж оролцсон. Тус сургуулийн хамт олон дахин хацрахад илэрхийлээ. 新入生をはじめ皆様の未来が輝かしいものとなることを願いながら私の挨拶を終わりいたします。本当におめでとうございます。そしてありがとうございます。 Шинээр эсэж байгаа оюутан та бүхэн зочид төлөөлөгчд сургуулийн хамт олон та бүхний ирээдүйг үргэлж гэртэнгийг батугай баярлалаа. ありがとうございます。続きまして、国立苫小牧工業高等専門学校長、黒川様からご挨拶を頂戴いただきます。 Гожимаас ихтэй баярлалаа. Одоо Томоокомай Косгийн Курокава захирлыг өгөх хэмээн орж байна.新入生の皆様、モンゴル高専へのご入学、誠におめでとうございます。 Монгол Косгийн сургууль чинээр эсэж та бүхэнд баяр хүргэе. また、その皆様、ご取得、ご特助のモンゴル高専へのご入学に対しまして、これまで育ってこられたご努力に対し、謝意を申し上げます。 Эцэг эхчүүд та бүхэн хүүхдийн ийм сайхан өсгөн тус сургуульд эсвэл оролцоход бас баярлалаа. 私は苫小牧高専、校長の黒川和也と申します。 Намайг Курокава Касуя гэдэг Томоокомай Косгийн захирал. モンゴル高専と苫小牧高専の間で交流協定を昨日結びました。 Монгол Косгийн сургууль болсон Томоокомай Косгийн өчигдөр хамтран ажиллаж сануулж бичиж гарын үсэг зориулсан. これにより両校の関係はより密接になり、これから教員や学生の交流がますます活発になっていくことになります。 Ингэснээр хоёр сургуулийн харилцаа холбоо улам зурдарч цаашид багш оюутны солилцооны хөтөлбөр маань улам өргөжнө гэж итгэж байна. 苫小牧は日本の北にある北海道という寒冷の地にあり、ウランバートルと似た気候です。 Томоокомай Косгийн бол Японы хойд хэсгийн Томоокомай мужид байдаг сургууль бөгөөд Монголтой их төстэй уур амьсгалтай хүүхэн цэрэг уур амьсгалтай газар байдаг. 寒冷地特有の工学などを中心に活発な交流を深めていきたいというふうに思っています。 Тийм болохоор цаашид бүрдэн үсгийн онцлог тохируулсан инженерийн сургалтын тал дээр тус сургуультай хамтран ажиллахыг хүсэж байна. ぜひ皆さんも苫小牧に来ていただき、日本の学生と交流を深めていただきたいというふうに思っております。 Та бүхэн ч гэсэн хичээж Томоокомай сургуульд хүрсэн гэж манай сургуулийн оюутнуудтай харилцаа холбоо тогтоогоосоо гэж хүсэж байна. ここで日本の高専について少しだけ話をさせていただきます。 Японы Косгийн цагаан товчхон танилцуулъя. 日本には全国に57の高専があります。 Японд нийтдээ 53 Косгийн сургууль байдаг. ご存知の方もあるかと思いますが、高専は日本の高専はもちろん5年間の一貫教育を通して優秀な技術者を育成することを目的としておよそ50年前に設立されました。 Костон 5 жилийн сургуультай чадварлаг инженер бэлтгэх зорилготойгоор 50 жилийн өмнө байгуулагдж байсан сургууль юм. これまでに多くの卒業生を出し、日本の工業の発展に多大な寄与を果たしてまいりました。 Костон төгсөж олон оюутнууд Япон улсын хөгжилд маш үнэтэй хувь нэмэр оруулсан. ぜひ皆さんもこれからのモンゴルの工業の発展に力を尽くす人材になっていただきたいというふうに思います。 Та бүхэн ч гэсэн хичээж цаашид Монгол улсын аж үйлдвэрийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах чадах мундаг чадварлаг инженер болоосоо гэж хүсэж байна. そのためには重要なことは自ら勉強をすること、自ら
考えること、自ら手を動かしてものづくりをする訓練をすること、これらが非常に重要なことだと思います。 Энэхийн тулд хамгийн чухал 3 зүйл байдаг. Юуны юм нь өөрөө хичээгээ, өөрөө сэтгэгээ, өөрийн гараа албаа бүтээх. これらのことを常に考えて有意義な5年間を過ごしてください。 Үүнийг ямагт санаж энэ 5 жилээ үр бүтээлтэй өнгөрүүлээрэй. 本日はどうもおめでとうございます。 Дахиад баяр хүргэе. ありがとうございました。黒川千尋が言った。先ほどご挨拶いただきました、小島校長先生のいらっしゃる三条工業高等専門学校は昨年 MOU を結んで、交流が深まっております。 Анх мэдчлэгээр шүүсэн цалинжаа курс маань манай сургуультай өнгөрсөн жил хамтран ажиллах санамж жижиг байгуулсан байна.